Kako biste uklonili osovinu koja je izgubljena unutar odvodne cijevi? Ovo je spiralna kuka za odvod i ova spiralna kuka za odvod bi se podigla paralelno s osovinom koju ćete vaditi i uhvatila bi se za nju ovako. I dok se okreće, prisiljava osovinu koju ćete namotati oko svoje osovine i na kraju ta veza postaje lijepa i čvrsta te vam omogućuje da ovo izvučete iz cijevi. Vidjet ćete ovdje, na kraju se lagano savija prema gore, a razlog tome je što vrlo često kupci koji bi radije izvukli korijenje iz cijevi nego ga izrezali, mogu ovo koristiti za vađenje sitnog vlaknastog korijenja umjesto da ga režu. Dostupna je u raznim veličinama. Imamo je u veličini od 6 mm, što je 1/4 inča. Kao što možete vidjeti ovdje, 1/4 inča se lijepo savija oko zavoja od 2 inča prilično lako. Imamo je u 8 mm, što je 5/6 inča, 10 mm, što je 3/8 i pola inča, što je 12 mm. Možete ih nabaviti na plumbertools.com ili ako ste u Europskoj uniji, možete ih nabaviti na sewertools.com. Hvala što ste gledali.